1988, l'opposition au régime de Siad Barre devient ouverte. La guerre civile commence au nord avant d'embraser l'ensemble du pays. D'anciens cadres du régime socialiste reconvertis en chefs de guerre se disputent les ruines d'un État moribond. Partout, de vieux contentieux territoriaux ressurgissent. La Somalie, totalement déstabilisée, est en proie à la famine. Fin 1992, Siad Barre a fui. 300 000 Somaliens meurent de faim avant que la communauté internationale ne bouge. L'ONU achemine finalement une aide alimentaire et médicale. Les Américains, avec l'aval du Conseil de sécurité, interviennent militairement. Le but est de neutraliser les factions rivales. Ce sera un échec. Le 25 mars 1994, les troupes américaines se retirent. Les casques bleus sont désormais seuls face à la guerre civile. Leur tentative de pacification n'aura pas plus de succès. Je n'ai pas apprécié que les Américains tuent les gens qui n'ont rien fait. Donc j'admets qu'il y ait des Somaliens pour les combattre, car c'est de la légitime défense. Mais ceux même qui les combattent ne pensent pas à leurs frères et sœurs que les Américains ont pu sauver. Il faut dire que les Américains n'ont pas su faire de distinction entre ceux qui voulaient les tuer et ceux qui étaient en paix avec eux. Les Américains ont tiré sur tous, sans faire de différence. Et c'est ça que je leur reproche. La guerre en Somalie assane la vie surtout dans le vieux conflit qui oppose sa tribu, les Doudoum, aux Guédis. Un conflit que la situation générale exacerbe encore. deegaanka dadka geeyuusu lahaa waxa ka qabsaday dadka inka aan sheegno oo kaliya xasuusanaysa aniga xitaa markaan daawacno aniga daawacno أنا بربخ ما كان فيها خبر حساس أنا وصلني خبلان بنروس كنت يجيني صاد أنا صلني ساس قرص هم بحكي وع يج كنت بقى حد كان كبعوك قبل دم هذا القط هذا اللي كان ياكل كذي قلي القط هو سوق هذا باور لنا مركز جامع باور ما أكتر حردك كذا ليها ونفكر كلامك يا ونفكر كلامك أنا حرد حبشة أفكير أنا من قلنا أنا حرد حبشة يوتي حرد هنا هل كانوا كلام منو يو أنا جو أقول ليه Presque tous mes amis ont fait la guerre. Parmi eux, il y avait Abdi. Heureusement, il a été épargné. Mais aujourd'hui, quand tu le vois, tu sens qu'il aimerait oublier l'horreur qu'il a vécue pour tenter de reconstruire sa vie. ولا هاي لاي أنا ما ولا صاحب بدي لاي مركا وأنا نافع إلى دقي ما يلوبي ولي وكستور دار صوت أنا يلوبي ولا هاي بروكي دمية ودون هاي قاضي وضلكي عرضي عنكم ولا إلهي سمي سووا الدور يا إن قاتو أنا مركا ما عرفت عنكم ولا عنكريها والله عيسى رحل كان كتيجي مايو كذي برسالة هالك كتيجي مايو سلام بالسكوت دكنا مركا ما دام تاس جريس يعني فكرة ده حبيبي مقطع ده كان سكول كان ليدي بين تانس كده حساب يا ورم حا أنت هايستاي يم حديقة هايستا حدا سادو ترى هذا إن حوله لا يقدر عمي إلوبيو اسمه ولا جيلي لا يقدر عمي إلوبيو يا تحبت دي بحالكي تاجنان لمشهدي بحالكي أولي هذا لمن إنا كاد شان لمن حالadaasina daamay dhamaatay oo wadanka oo dhan ka dhamaatay in dadan yarameen fiicnayn in meeshii la soo dhaweeyo oo aad nin walba horta ninka ku xiga
ayuu soo dhaweystaayo in dadkii la soo dhaweeyo iyaguna inay soo dhaweeyaan nabad la rido la isdhex maro maanta waad aragtaa in waddanku kala xidhan yahay wuxuu kala xidhan yahay naddex midii waa fikradda aad qabtay ah geel buu iga cunay isna uu qabiileeyay geel baa laga cunay